koju se odazvalo 19 natjecatelja. Natjecatelji su ugodno iznenadili sa svojom formom, sa prezentacijom, sa slobodnim pozivnom i mislim da smo napravili jako dobar posao za ovu prvu provjeru forme. Sad nam slijedi dogovor i određivanje datuma druge provjere forme i onda ćemo donijeti neke konačne odluke.
Da to bude ovako kako se spada, malo ti četvrtokreti nekima još ne sjedaju, tako da koliko pazite na tu formu sad koju ste stvarno dobili do ono stvarno zavidne razine, probajte još malo taj poziv. Ovo me oduševilo što već dobra većina vas ima slobodni poziv spreman, to je onako mjesec dana prije nekog natjecanja da to neko ima, to je ono, wow, čudo. Gabriel, tebi bi samo savjetovao, ako ćeš poslušati, ne, od poze gdje radiš ruku sa strane, samo malo da je imaš. Ruka ti bude u ravnini ramena, pa to baš ne izgleda. Da, okej, to je dve stvari sam kod tebe primijetio, to i tupli biceps leđa malo, koljeno da rotiraš van, imaš strašno dobre noge, a pati se ne vidi. Znači, noga ti je ravna, znači samo je za šaraf i biš to super. Ista stvar je kod tebe samo s rukom. Znači, isto ta ruka je dosta, Nenad je to jako lijepo napravio. Kod tebe je Nenad je samo ekspresija lica. Imaš super poziv, jako lijepo poziraš, ali si mi u licu, si mi neuvjeren. Znači, ne pratiš sa svojim izrazom lica to što prezentiraš, a prezentiraš se jako dobro. Znači, samo malo još onako to grešno. Da, to će biti puno ljepše. Da. Znači ja, estetski perfektno sve, znači, lijepo, teško se sve. Te prolaze koje su full mekane, probaj ipak male kontrakcije na kraju, da se gubi mišić, gubi svako. Znači, bacanje nogu nas može biti elegantno, ali da stisneš grubu, stisneš zadnju noću. Znači, taj dio, ovo sve grubo svaka čast. Znači, gdje je Enrico? Za prvi puta, ja to prvi put vidim, evo ti meni dobro vjerojatno, jako ti je teta bez dominantna. Gledaj da kad otvoriš ovo, sjeti triceps i lati jedan ruk i budni prema dole, dobit ćeš širinu, a nećeš... Malo na pozivu je učeni se ove četiri pokreti. Četiri pokreti koji su, znači, to, o tome pitao. Sad budneš još prema dole. Ovo je za jer ako ti trapez prvi ode gore, onda se samo izgubiš, to svi zna. Nino, jer je smiješna, facijalna ekspresija je užasno bitna na pozivu. Jako bitna, pogotovo klasičari, klasik fizik. Znači, smiješak kupuje sve. Tako da... Poziv isto jako bitno je. I ta jedna komunikacija sa sucima, to strma jako dobro, on je svako PRT. Jako dobro. Jednostavno da komunicirate sa žiritom, sa publikom, sa žiritom, bit će i vama lakše. Jer ako niko nije
gledati nekog nadvođena koji se navode i vidiš što se ukapati će prnuti ili šta će se desiti. Znači smiješan, super sve i samo to je to. To je Filip nešto htio sa malo reći. Samo mi Petru rekao da je nema velikog potencijala, ali da treba se odlučiti oko forme i malo ukazati na kožnu, pošto je junior, da. Ali s obzirom na potencijal želim istaknuti se stvari koje treba naprijediti da to zasija što se kaže.
kod tebe. Znači daj probajte kad držite tu prednju pozu, onda kad se rotirate zadržati tu ravninu, a ne da počnete padati ili dizati se. Ovo ostalo Marina sve ok. Ana Marija, nemam šta prigovoriti, stvarno jako lijepo i bok, i poze i sve. Elena, puno bolje si mi bila na i boku nego u obaveznim pozama. Ko da si imala ili tremu. Aha, ja sam baš, da, za jednu mastersnicu si mi djelovala malo nesigurno. Vjerujem da si puno, ali velim i bok te baš jako iščupo. Ali nema stvarno nema zamjerke, velim super, sve pet. Ivana jako lijepo, stvarno lijepa prezentacija i sve, čak u pozivu nisam nešto sad tu previše zamijetio. I Anita, tebi sad samo u bočnu poziti tu malo ode. U 2-3 poze sam primijetio da nisi uravnjen. Probaj to malo, ali to je ono sitnica neka, ovo ostalo, malo ta leđa sleđa, možeš ti to širiti. A imaš tu širinu i bilo bi lijepo da je pokažeš. Bilo bi šteta da je ne pokažeš, jel? A ovo ostalo sve, tako da cure, evo, jako lijepo napravili. Došli ste spremni, to je ono najbitnije u cijeloj priči, toliko od mene. Mita, slobodni poziv, uz pobi, nemoj sjeći sad. Znači, žena si, prezentiraj se ženstveno, izvuc, spusti, zatvori. Znači, nemoj se žuri. Skrati možda koju pozu, to vas kače sve, ako je puno natjecatelja, rezat će vas i morate biti spremne, da vas... Znači, samo to, da. Marina, nemam šta previše, jedno malo sigurnosti ti fali, ali vježbe. Elena, ti se boriš malo sa federacijama. Znači, opusti se. Uzet ću sad ovo što si rekla da nije bilo dobro i sve to. Smij se. Opusti se, budi menša. Probaj ne hoda toliko po prstima u štiklama, nego odi malo na petu da budete hodopušteni. Ovo sve drugo super i malo gledaj da ne guraš u svakoj pozi stražnicu u prvi plan. Znači malo manje, sve drugo je isto tako lijepo na tebi, tako da prezentiraj sebe, ne baš cijelo vreme, neću već sad guzu, ali ću već guzu. Evo, to je to. Ana Marija, nemam stvarno šta, osim da paziš na tu frontu kad si pred sucima, da se ne rotirate. Ivana, ugodno si me iznenadila, moram priznat. Malo te trema pere, smiješan. I gledaj kod ovog krivo oka ne ideš previše, isto tako da ne krećeš guzu prema sucima. Malo to bude još čvršće, mislim da je gluti sad svemir kako je bilo i svaka ti čast, ali gledaj da baš ne naglašavaš to. Još moram nešto, Anita, ti si izuzetno ženstveno uvijek bila na bini, sve. Ovo je sad malo sigurnosti, ali ovako. Anita, ista stvar, kad okrećete leđa i kad idete u leđa poze, nemojte ignorirati suc. Znači, kad dođete u bočnu, pogledaj na smiješi sucima i onda pogledaj napred. Neko robotići da izbjegavate taj eye kontakt. Ta prezentacija je užasno bitna, ali vi kad se nasmijete, gledajte me, tu sam, ja sam na bini, napravila sam čudo. I na taj način se pokažete. I to bi bilo to i prestaću pričati. Hvala vam. Da neću puno priče, samo ću reći ovo za Maltu. Na selekciji ću se malo više angažirati i htio bi stvarno, što ste vi kolegice rekli za Ivanu i njen stari donji dio, sretan sam. Nisam vidio nijednu ruku. To je jako lijepo. Sve u svemu, ako ćemo prosjek gledati broj cura i količinu dovoljno spremnih cura i prezentacije, bolji ste danas sa dečki. Hvala vam lijepo, možete. Pa evo, aj bi bio odlučio da sam ja
predstojeća natjecanja koja su ispred nas u jesenskom dijelu sezone. Što se tiče hrvatskog fitnessa i bodybuildinga, mislim da je pred njim jedna svjetla budućnost, zato što su se neke stvari iskristalizirale, zato što smo našli neki zajednički jezik sa natjecateljima i mislim da će to biti samo jedan vjetar u krila koji će dovesti do još boljeg razvoja hrvatskog bodybuildinga, te da ćemo imati puno više natjecatelja i što je najbitnije kvalitetnih natjecatelja koji u stvari sve ove godine i krase taj hrvatski bodybuilding. Biti reprezentativac to je jedna velika čast, a ujedno i velika odgovornost. Znači samim tim što je neko ušao u reprezentaciju, ta reprezentacija mora biti za njega svetinja, zato što prvo brani boje svoje države, predstavlja svoju državu i on mora tu državu predstaviti na jedan primjeren način. Znači, osim što očekujemo jednu savršenu formu, jednu dobru prezentaciju, očekujemo isto tako da se prezentira Hrvatska van granice lijepe naše na najbolji mogući način. Evo, hvala vama, veselim se sljedećoj provedbi.